Yeah, what is your year? What is the following you is here? This is Yara in geography. Is you very small, very down. Is you Manogu amaboyundo mekwato kya wazia. Ndiku kwenen neza. Mbata de kibila. Mbona ne ane ne na mbos. Bo jibai. Ya te go mexan. Ko ya go neji wa tenen na mo. Wa no mabo mo de bo ki. Bem bigi yeba. Ne mo konya jimu pala we. Ni wa tiana ni gwedegwe. Bigi. Meeting fulani. To gengen. Meeting fulani. Meeting ya. Kana wona ta wendie ba. Matani. Ai matadi. Pampa kwa pampa. Ko pode ya ate de ki. Ne gwa to gengen. Tole ya. Na mana pampa ne da pam madan ande. Wewe bala we ba ya siana nini? Tena mbingi. Ne gwa tukuma. Tukuma. Ya mwezo. Tukuma. Wewe bala we ba ya sukuma ya mwezo. Meeting ine. Na ha. Wasikumembeza kwa hotel fulani. Meeting ine. Wewe bando memo si memo zoko mea ya fulani. Wewe sukuma ya mwezo. Ne gwa tukuma. Ya mwezo. Iyo tikwete lile bangale akuya tonwa. Unaweza kuigwa we visitation ingira asiana ndiwa. Mwendie kumogwa mwana wayambe waziana ndiwa. Simota poe. Unana ngwede wanya munduka tambige. Kuinwa mbeo weda undu neki. We meeting ine nge mwende de kosisa asiana ndiwa. Hona kwa ndiwa. Ende undo baile wayambe waziana isu. Ugo kwani ebu ko indon. Pampa ngwa ebu ya ndiwa. Nebu ya mundu hotendiwa. Ebu Mutiso ndo tondelele de bano munde ya ndo mbakanya mwaji. Na tiwa mana metambo. Ai wati yo mwana. Kingegwa kiki na betonge nensi yo. Ngeba uni puya. Uni kwa kwanza kayu ni kala kagwe rote. Kan kala kale ko bodezia. Amba ndeza kwegwa megwele. Ndalele seba. Ndege no kweza kwegwa. Hokegwa koma konetwe nakatuma. Wereja kwegiu. Na kwa hokegwa me tukumete koma konetwe nakatuma. Wereja kwegiu. Mwe itatu. Simwe itatu. Bakan nangalo kewu. Ni zio pangalo kewu tibitali. Ndo wa kwetu ni kenge man.